sa imaga matengan na kasih dia tahu magampala dapat lo mungkin tudah ku masih mak gereja mak tengah-tengah yang kemana kita makanja yang matengan nama tuku syai kemana nih makanya ilalan na tutu galino taye dena marigaga tapuji waran parani dena marigaga tapuji keluargata dena marigaga tapuji bija-bijata tapakasingilani singkarwana aja tapacauri pak pujita lori pong Allah subhanahu wa ta'ala na subaku melu kimate maka tupilan na korek kalla iza baragati tarati tanna purutane ikuruntu dito panada kulatuna nakarapo ngalatara sininna makunge pak dappe mana ni kusadim pak dappe ni bainemu pak dappe ni warang-parang pak dappe ni bijam-bijam wakila marrata engkau gak mulik pasaramaku pulih dia matinya kagak mulik pasaramaku boleh rila lalu makasih sampai pak dia nama rigaga tu pak macam no ada apa ada ketemu di sini pak alai itu melulu tapi deh maka dekat nangi ya kalau itu dah minta itu yang melapu irita maka cocok kabibina mau bebek kilo na ditunu lima makanya sih sabi makanya kita matandralat tu itandra itu pas sampainya kumer lima nomor sidi soal yang atas potensial dan juga selaku membantu potensial ini kepada potensial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An-najamu antakuni ala kulli lisani. Buku pamulang paringarangi kina mau maniwakanja tapahana age gimulu ipogo si kanja-kanjana bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sininna tu balik pak puji napunai pun Allah subhanahu wa ta'ala punna sininna alangi Indonesia. Jadi lalanda tutu di notaye di tu tamari makadari mariga tu makada bulan. Pak idi memo makareso na pakirali kiki pangalata. Tapi aja na pa aja tetapi salita kira-kira magagamo pa tanah takunay ulata. Ya. Di naman gaga tumakada utuku. Ya taran-taran na gerin mabila-bila mo pagkatawalah. Napaja ni utota baini talagi mo matangang isirepe laket ta kumelu ko nga latala malay deje ka kamuli pisakay suba iya may mamapunay iya nay ski kanja ni pahapam lagi lalang natutun di lo taye aja na chiko-chiko ngili ya wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ara'aita man ittakhadha hawahu ilahu hawahu apa anta takunu ilaihi wakila. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa 85 jitabihi
Sadaqallahu ladhim wa sadaqa rasulil karim nahnu ala zalika minasyaitan. Jemaah Israel yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, we bercawi beserta waktu dua sifat na pabukumi kipong Allah taala. Inap pasarlosan rijali boleh ribabuan na indota. Ya kumacek pahang pera iya dua sifat maternak tu ngelidota, maternak tu amatinata, maternak tu matu asuri mundi terletu surga pamasina pong Allah taala cukup na anyam-anyam. Ini nasabarin ni peringati Isra Mi'raj untuk runtui pak kuncin sini na dicik. Isra Mi'raj. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada sarifah masih nani asramakan. Dia juga para pak tahu tur libu na itane penderitaan alami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia nengkar malah dan di magi ia ro tepat na Nabi ta dia namiru ballan nasba Allah kesel dia namiru malul nasba wa emosi matugankeun singkar cicak tak di pakungan. Ya aku tepat na tesesa ya kemarin panidanda kana je ka urang pasal ulang ya rubine ku to lobsi maka ballan nasba Allah kesel. Masaya bali bolana dan dia tanah kena dito dia nak kenapa turun itu di melu je mah pasti bara pun roma kalele magai dia nak gengkeng dia nak pasti mata karena pun Allah Subhanahu wa taala sinna dari nakona Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa pasaban ne pameraja si diwat tu Nabi tapak barekon rimatena amurina ya malada insan redi lain na pong Allah Subhanahu wa taala mati si bainena ya tuna bainena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di pagagama mulai perperbaiki bayangkan ni tahu sogilo pun termekah parangka bato capu warang parana napake nabita untuk patarakai agama pong Allah Subhanahu wa taala. Kita pak ya ko baine takapangai napakat pepuro garang lawan na ilo makadarami ni patama masih dan we manyaman roti ko ko parusulus ini dia angkat angkat nang kasih di waktu nasara naitai bainena mak dunu we matanna mo nabita majuto mak dunu mak dape nabita ko Siti Hadijah makada wisemo pak dunu engi we matam Hadijah ya memang kumingarangi warang parang umpakewe nasabak perintah na pong Allah Ta'ala tujuan na musal kuyawana taneh tapi coba-coba garit tangai kalipatku Hadijah nakai kalipat na nabita naitai Siti Hadijah gambarak na suruga cak gamu tiap aja ya kui ditingkakan kalipat pa ini mulai makara tutu di sijak inna ya sini saya tidak jadi ia nama nasabari ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibite ponen pon Allah taala astana tu kali nafsi untuk patattung ia sangitung pas salama isinina tau mero en katu mencaji umat yare lemah kecil makanya begitu Pak sampai itu naputran subhanalladzi asra bi 'abdihi laila mapacik tang asawokan pong Allah taala talay tang asawokan ya tu pong Allah taala angka mana miru pada pirek kalau makan makan tapan ajana betul sarapan magar wal jannah ajana kenapa empat diulu ini subhanalladzi mapacik tang asawokan pong Allah taala untuk palalang penimi atanah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram di Tanah Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina
ia nasalipure siaga eganna baraka. Jadi komeno ki nasalipuri baraka ilalanna tutu ngalinu taye aja napaja ta pamiraja atinta apa denan leya cinrai amiraja kanananta kinrai pamiraja atinta opi sampajan limot. Makanya sudah masalah itu ilalanna tutu ngalinu taye nae nomor sidi dena di masyarakat kalau nataya minuman ni gagagata di ni kata me kasia-sia kuat tenang kalasana tapi aga na gunana me gagagata kulino mati pi na to kasia-sia na sebab tempat ding ibawal limban remaja dena na ko pagucin de sinin na tawe minuman medisi Pak, iya koto madisi Pak, mana kaji mau Andre mah kemana turun? Iya koto siroto nanak nama kota, semana je manca juku, ya tu balar dia ada wajar urja iya keluarga, selama engkau kuku boleh aja lalu pada juki. Dia boleh pada yang nggak wandri dia macingkan nanti menyemat dia saya dikutin buka 7 mata kan nggak mana sedigagay jandri iya biasa isukuru kiwi Pak Berin na Allah Ta'ala ya tapi ada nagunana to di madisi di kulino mati pina to malasa kullu daun dawa menesak ia dosa ia nadini itu bahkan lasat ke bawah ya nomor apa sinin na tawe merumanang malampi sunat ya pwede ka rin Pak mau tuto mato di milaw doto ipong tatambayan nga umur tawiri nga dali agal-agalakat ako mediji maulu iya si ratu na tang tiniminum mo pa itambayan umur na sini masalah ternyata ia roke Pak Guncin na dicingi as-salatu miftahu kullihir uki sempajangi na taruh Allah Ta'ala jadi mau makanari dalita nampi kilasa dia malampi umuruta ia makanja mo sempajata sijokan ni dicingi lisu mangolo ripul siwe iya na parisang papa makanya kulino Pak iya kong kataw umpamanya Pak di gagapan iya kong kataw ni gagagan na matandro rona sogi iya nadena sampanya lihat saja nanti kita bigari acapur na capuri ga decing atau na capuri ga sesakali na sebab iya sampajangi dan dia onrong na culi-culi sini na masalah kedai ya naya na marampe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iwatunin na panipamiraja parintana Jibrilu akadua itu natarima pengalata nomor sidi waktu namopa okwendo susuana ne parentaya Jibrilu pui arona Muhammad mulagai isana as-sunnah ya teseng subuh nesegase busu engkau tu mapai atau lalang anu na balai tu mapai makapai ikuang bajagali tu makundai nak kerja nak takdir ya ro na lagga na bitta isak na sun ya ton pe na bitta lima lampuna apa abu meningkan isak na sun ya ko liwai pulu na sun na patay ban ni te tu kimu gimakali chuo ko ya bani deh turing kamu pima HP mati na ciko-ciko nang ngilino wa ma hadhil ayatu dunya illa mataul gurur ia tulino ipa gaga kanja na natarongan ipo gala Ta'ala tapi ya kode tapahan di maripat itu na mati maki na ciko-ciko nang ngilino dia ni sarari ya nomor 2 ya kong katang liwa puluh na sunnah liwat lupa cai-cairan di pejiduan di pocai gaya cai
Ya kau kata liwa kuluna sunnah masih tu nama kadito. Ya kau kata liwa kuluna sunnah dari ini tajana alena tu dijana mitana pudis cerita. Ya ni sunnah. Melo imam beraja nabi ta makanya pun Allah Taala parisati isatna sunnah makanya ibaridu pura ni upacini po waktu nana akara dari melo meme syoro ataku ia kuliwa icaripana. Ya ini pekerjaan tempat ding ibise kada debita degaga Allah nganna ibise atinna umatku tapi angka Allah langan nama lagi nomor sidi zikrul mauta nomor dua wa tilawatil Quran ya ko meki pala wilawi isa nasuta ya ko lau kita mateni tatingka-tingka itahpana tau matiwi tenyidi manece-nece talay pengajar kinro tukak melo makacubu naliu mati pada pahateri. Wah, iya tuh Pak. Dia bisa bilang nih, siaga nih ikan na tahu uko yawane ikan lembu. Dia nak mati, tapi dia meru nak cerita ko masalah nak mati. Sininya na poder kita. Na palatukan ni ipo Allah Taala digaga si salah. Irite ilalenna amadangan natasi dia selen latu alapurnya. Alhamdulillah ya tupaya majajamu itu tuh makan jatah pak atona tapi 5 tengah menjadi ketua tim Armada Sapali salat berjamaah Kabupaten Sidin dan Rantang dan menjelajahi kurang lebih 500 masjid. Sekarang menjadi wakil karena kesibukan saya diangkat menjadi imam kelurahan sudah 10 tahun. Tibilauni iselewe aga alasan na tema kara gampang mo kumedo isel ni pauskas. Aga na kara mati ni jolo. Ada na dia na ba dilaw na mati kan. Sinna masabi kada. Jadi ko sa parin na to ba? Bintang kan mereka na pakai separin natan rutelo penipemang saya di saparinya sope. Sinna masabi kada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana tu nabi wa kanjat ana na mo pinakara Muhammad alami tanglempu tang basakupa Nabi Muhammad tu naman pibimbe tu ya ko makare sahabat na jagayan na kinampa mos bimbe ko kamilaw na kadalaw mo nyawaan na biba di sultan coba na dikris ti me mano de mo bimbe tate to de musaray de na kana bicara ko na kita maka degaga paina lilana. Sinna masabi kedere gakarna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malira-lira jangan dampi mana cerita Pak Syar mau tutut letu ri sidratul muntaha lani pitus susu maka dia diberi dulu iya mama nasabah isu rumah Dew berisuruh mengulu, isuruh mak si bawah. Nabi ruka boleh pengalat Taala cahaya, tapi Dew limului cahaya na pengalat Taala macolok aku sirong pengalat Taala. Tapi ikut sebab pengubi abdek kalau rimustawa. Kadang Nabi Muhammad SAW wegi baridu siaga langi yola. Maka mulai di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa letu di Sidratul Muntaha tu si raga-raga manangka maname ku mati taya jadi dimatikan untuk mengulur pengalatan maka perintah sinna masame kada Nabi Muhammad letu mengulur pengalatan Subhanahu wa taala hidupai poleri pengalatan taala dia lempa kali lemah kada ako kidon waktu nasiulon nabi tasiba pewanata
di dalam pakalilah rahasia. Muhammad, innani anallah la ilaha illa ana fa'budu. Digaga po sa ngadiku Muhammad. Patalin sumpana. Ada po na kita. At-tahiyatul mubarakatuh wassalawatu wat-tayyibatu. Jadi itu Nabi tadi nak kada at-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu wat-tayyibatu lillahi sininna apakah raja hukuman pilih itu janji sininna barakai boleh hukuman ini sininna assalamualaikum boleh hukuman ini kanjak na batina po Allah Ta'ala baliwi assalamu alaika hayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat no enriku. Jadi itu Nabi tak pernah kata assalamualaikum si bara ini assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin selamat toni umatmu makanya batina makacuriku. Makanya si tongan-tongan na to pa termasuk mana nih tahu isa surga ko di cawi da perlu Allah. Mana pura ni dapat tentu Allah Ta'ala sama kata tapi mau dapat tentu Allah Ta'ala pilih lese salah itu nuko tu. Makanya ajak tali lese. Apa mandang itu penggetaran lese? Ada na. Kalau tarawih tadi ya, yuron itu mau dipak macin rola tu ngambil, lu masih gila tu. Iya lah selesai. Makanya wa aqimus as-salata li zikri wa aqimus salata li zikri. Ia tu sempajangi Muhammad peringaran, makanya tatongi sempajang sarikom mangi tu dimakanja peringaran. Makanya ya kau kata makutara maka dia mas sempajang kumoku bisa sempajangi isa nomor sidin na sempajangi peringaran. Salat. Makanya Pak aku kata mabuk aja na tapatan bisigi. Dia makanya peringaran batakar musholata wa antum sukar. Ya kung kana nak beli-beli aja na tapaselom sigi. Dia makanya peringaran itu. Ilala warkan ni pun. Muhammad antara ia si bawaiko si sumpungi tersidapi patuhi masalah. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Sinna masalah ini. Kau ni pak. Jadi kau makan ada sana sampajangnya. Nomor sidi isatna sampajangnya peringatan. Ya. Itu kalau dalam surah Al-Mu'minun ya. Sana. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun. Tak pemakan demi mandi buang Allah Ta'ala itu namanya rampai sama sebenarnya upah paha ya tahu pacingi akalena maka cingilan rolena untuk mengulur buang Allah Ta'ala kan aflan alladzina hum fi sholatihim khashi'un tentu saja semangat pemakan repal pokajena matuju pakitan ladon rasulullah termasuk ia menanapaji cuni-cunong oleh Allah Ta'ala labak mani biri salah percuma walladina hum anil lawi muridun gangkana makanya peringeran makanya batina mah kada-kada makanya batina mah sifat apa iya kudina makanya sifat mah mereka pas sampaya memiliki jujah jadi sebenarnya makanya misal tidak ada sini mai dibaca ilal sempajang wirik kada makanja mana tuh
Dituga diberikan kalalay ibuat atau sempadan kebanyakan. Yang kedua, sinin na sipa ilala sempadan makanja manang sipa patuman apa meloi pakai kemasuni mapalawalino. Allah. Dituga kita sempadan Allah. Din mending. Ya. Makanya apa? Sila masalah. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aulu bawang okolino deul malpais. Dulu nomor sidi tananna pinadiku ya ku masampaja. Jadi itu sempajange amaskun tatanna. Nomor 2 senanna penadiku ya kumimauka wangi-wangi letup sak dimatukan kulana ya lebih kita tu napujian mo. Nomor 3 senanna penadiku ya kutuju mahkunrek riwatu mapacina mawangina nama seru. Kledi makundri, makanya kau ke makundri itu di makapang, negara. Keri gimana laki dari makdo bingung kuti. Nabi terakhir aku di makundri, mapacinge nama wani. Tapi ia kuhia makapange nama kamu. Sini masuk ini bahasanya. Jadi sempajangnya makanya Pak Goncina sininna becik. Ya tahu apa makanan kita layumin wadukum hatta yakuna hawa utabal 5 juta bis. Dena suku tepat natas dia tahu. Ya kurigaga pakkalia lili nang kadeceng itimpurang inalwawi. Ang kadeceng ipalinakan na dirjatan. Mas sempajak dirjamat tuling kami kolak dai mahapi. Bila suku tepat dalam sampai. La yamutu adukum billah wa khasran billah. Makanya yamutu mar'u ala masa alai. Ya komelo kita pesa imaga matengan natasi dia tahu. Magampala dapat. Lo mungkin tudah ku masih nak dirjama tengah-tengah yang kemana kita wakanja yang makingan nama tuku syai. Kemana nih? Makanya ilalang natutu galino taye dena marigaga tapuji waran parami dena marigaga tapuji keluargata dena marigaga tapuji bija-bijata tapakasingilagi singkarwana aja tapacauri pak pujita lori pong Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabak kumelo ki matematika tupilan na korek. Kalla iza baragati tarati tanna kurutannya ikuruntu dito panada kulatuna nakarapo ngalatara sininna makunge pak dape mana ni kusadim pak dape ni bainimu pak dape ni warang-warang pak dape ni bijam-bijam wakila marrata engkau kamulik pasanamaku kuliri amatinya kagak mulik pasanamaku boleh rida lalu makasih sampai pak di nama rigaga tu pak macam no ada apa orang ketemu di sini pak alai itu melulu tapi deh masyarakat nangi ya kalau itu dah minta itu melapu irita maka cocok kabibena mau bebek kilo na ditunu 5 makanya sih sabi makanya kita matan rawat tu itan itu pas sempanjangi kumero imani nomor sidi ida rasa saja binuhu ya kong kata memate nama pusat mulin drona demi nawa bitawa kere-kereman sukuru ki amatikan sebab muat apa coba tu makan jalan dan ia matikan hati kita ya kode nak sempaja patah cuma kali malas saja ya malas tapi ya kalau kita temana nak marah kuri drona ajak kita ke makara-kara
Ulaw mamakoy salakay man nanake. Adi tapuji jari nyawana te. Nomor 2 wasara patay no. Ya kumelo kimitay. Tahu salama mulai amatingange. Marica batu matana biasa lira way matana kumelo. Magi pacu iya sinita iya sinapahan bindruna po nga Allah Ta'ala. Iluna po nga Allah Ta'ala. Tapi yo ko tahu dena sampaja melo mati tuka marako matanda ya ko ya tona marako dindrona marako matanda si betul la haula wala quwata illa billah aja mo tak kada-kada magbuki antara marako dindrona marako matanda nomor apa ia tahu mau pae mulai matingan nasa makanja nasipat na makanja sampajanna marahku timuna kumelo imati cubang katimu malas kumelo kimitay tahu magala curita ijara teh kumelo imati maka cocat tu kabibena ilulu je tu den kami mubak make agaji pacuritaan ya kumelo sa ita pacurita gampalada iya kong kata mau ko masige to lima curita to pacurita landa iya to inna man kada fil masjid fakada zara Allahu haqqal mazur ayya karima zaira si to matnumanna to masige bulaku unroku patarakai pakala bi tau tu di angkek ko masige tamu kuya to iya kuya mangga tahu ya takku mo iba mo malakal mo makaya takpana makanja to kuy kurawi to manay tamu nakipangalata pangalata alam pakanambiki tapi yan mi ko ya panay tay masige ko lalo na tay babarna madono patuju sinna masabi kadre ya pa ya ko ya pasuru itawe wisang ko makalaleng di makanya sampajan ya ko ya mas sampajan ita we wisang ko di na makanya sampajan ya ko ya dia ita we ko mateng wisang ko di na makanya sampajan walaupun ilallah warkan namana Allah subhanahu kada ya ko di pasuri taside to nak pakino kalambog na saribuli ang kasalanan natin ito. Di na ito ba natin? Iyang tantana, di na ito ba natin? Padahal, benenge ang katapasipul ng dose, siponang ibalo ito na doon sa mataro, di gana. Natuba mo, si tuba-tuba na mo, siso manimero na mati, tapi sila nabi. Surga mo ito nombroy, tapi di nalayag ka. Di nalayag. Unro sa ginana dampan na pangalata lagi kuncina. Pasaginay yang ilata untuk runtu ilo na pangalata ang nasa pamasin na ya kamasin na dikwa ka na tuba. Sila masabi makanya siaga golongan termasuk tahu masa kalimat asrim megalat dan nakal nomor sidi ya kung kataw tama ni ular ramalang di na toba na tama ular ramalang makaray po ng Allah Ta'ala raham na sa aku siya wa parwangi padari ko mana puasa atakku na ya kaya kataku ikumatok pulising tapi dewa parwangi puasa na atakku tamay ular ramalang na di natubakan nila biro atas sana. Kamu pa pala napak kamu puasa mungkin ya. Tapi dia perlu pengalatan. Nomor 2 dewa perlu puasa na atakku. Ia mapulu na pasuna na sabari si salay balibulana
patui asu puluronna nadena padicini na tamang laramalang dewa parlong puasa atau apa gitu. Muka tu tak tahu maka calo dan naga naik orang ini. Kan naik akan minta orang. Kau minta kau sebab pengalat akan naik orang dewa lu sih bekas suruh kayak kalau musuh bukan atau atuh musuh. Angkamu tu agak makan dak, aku makan duit. Tapi dia aku sifat nak makan do. Di nangkan aku kibicing nak. Inna nafsa la amaratun bisu. Sina masih nomor perlu. Dena perlongi puasana. Atanna. Tautulu curitangi jana sidi salana. Naliwatoni pacai cirna. Kau tahu pacecer pak makanya peringaran ya di biasa pusi pak pacecer tapak pisau larang pacecer dia parang ketahu runtuh makanya mati kan atau pacecer beli cuma jadi pacai mobil kita mati kita pada tua biasa sini masa angkatan kasih di waktu angkatan Allah tunrang mobil pastas tatulung kasih sampai di telepon ini mau patu-patu agak anak-anak angkanya itu kasih tu mata kuliah itu tersalah agak anak-anak ya sesosiwan ini dia gagak ramai watan atau dicai mobil makanya tersalah dia negara di dicai mobil sini masa negara gak kena wih orang pacai siapa kayak di macai mobil pakai singin peringaran Lau baca pak doangan na Nabi Musa Bismillahirrahmanirrahim Salli sadari wa yassir makanya kataku tamusuya ngamadu ilah kuning kalingir tamusen lona timasi kirika lona barallah alhamdulillah wa la ilaha illallah udah bolana di memang naulejak anak kak di pamulangi cerita ia kung kakak doko tu de angke kutu kepung ia kung kamu pacaina okko tataronga ngawat milik udah piolo na babangi wi angke di ukur di mata musuh kamalang anak ka siba polis kas tau baca pak dongan naninita Bismillahirrahmanirrahim alif putih taktur dipusina kan tubuh ke ajuara di langi puratik pada bangkari lomo pora taman Assalamualaikum iya rubawa tau malasai di nabali waalaikumsalam si di bola makbali waalaikumsalam upatataki pak kita naik tato mahkodi makanya pak ya kung kata losak pa balibolan na terima karani ang kamaw ko to tawa kura biasa na itu ya ko to lah dia na to terima karani kamaw ko to assalamualaikum jadi kung kakon kenapa kok punay bola dia na tasina ya kamaw ko to ay Sina masa ni kadare tamana kadana na dapiki ko sa din pas din na minta lemma-lemma ni minta dapena ada ku magaga pinadita pa dana maga ni pinadin ko to malasa ada kak lupa hati mima pak dia ini makan duit dia gaga mawatak taruh na ko nga tala lagi ro ko na terus tapapisal maka pacecer sila ada kiro itu pak ya apa tuh ya tapak memang musuh dia pacecer usapuru dah ku sabara ki pak dana yamani isi tamende sina sabara isi nada hanya metu ko makanya kan rasa makanya tanya mek itu na tuduh tanya mek itu na tuduh lau calon kada itu pandetata
Ya kung kataw kado assalamualaikum sapuru limron Allah mundri. Baca bismillahirrahmanirrahim. Adaku maga kita ada coba na wisang makumano sifat na anak ko lawak waktu na bunga iman. Kaya nakada napakasisla ka ujawiga. Kasi nakada upuang ang kana tu pura-pura mana na tu bagay gal tak dua hitura bisi ditaw. Sarana aja jolo gamala ya silina. Kalimana nga jolo kasi apa ya kumala mana ya selena mapawa matu dengan nyampang wira munyawara na po makara pikuri ko yo la mati ni kombo nalamana dari waktu tenang siaga isan na malampe galuku siaga isan na masapa siaga isan na jalingko si biji minasabunga yang paiti kuma boleh na suruh mimpus manje de mo bawa lo pandang suruh buraya ng kadwiku. Tidak orang ni mak mati dalam mana orang kan? Cuk nama. Adaku siaga memang di rumah dapat. Nah kena aguan di pulau Nasirah. Adaku ya kuagu pulau Nasirah teh. Nato mantalipong lo kurung sakit wahidi milau kamar anak kena tidak ada kamar. Kendo runtuh tamatoan ke kamar ada runtuh mah telipung raju pandang kurung sekali. Ya kota maloro apa tuh? Ya oh ya ada. Silakan datang ke tamatoan. No ya bopa tuh madu depan di sana. Tomato laluran ambulans taro pandang hukum apa itu lalang itu lima sisa. Jadi mah nada di mana? Tidak ada kamar. Akhirnya masa mencari cerita-cerita Isa agak napurana de pa upumati lasak ni pa ustaz tapi kilala de na diwa ko talungas tapi de upawi itu makanya yo ko tolong ni tahu malasa na toliriawa manituri na kapesa macipi je tutu na ko tu ya wa ma utitun min ilmin illa qalila. Tapi aja tak tahu bahkan malah ada itu ada misalnya itu di makar wakialan. Ya kalau kita minta kemalasan politik ada wabio, cipi-cipi di sini nak itu. Ya kalau kita minta kemalasan ni pasai wana pusina na mata dena usus buntu mula jajina ang kamuba untuk mapitan rahasia. Sinna masa ini. Ya. Sinna masa dari makanara mumpu na pindah kamu pipong Allah Subhanahu wa taala tanapur manusia. Makanya makara nangin. Puran itu najami pong Allah Taala sa surga kecuali pinilese. Ya. Mahkuma ni baten pong Allah Taala tu pakiri. Pak be kalima sesusiwan ni yasrumu biki. Ataku pada lono me upawarakkeun Pak Guncinna de cini. Hayya as-salat. Nagkataon tahu masalah pahadan ya aku pakai na to na po ng Allah Ta'ala makang kasi di pa yan tapi dia na udah cerita sa malalulu to mega to itu ko pa tapi tanaya po na ketimbang tim armada safari salam berjamaah cara buli suta sajina sanji manasir atau taziyah cara mabudi suta sajina mega ya menarik witar angka 55.000 sekerat mangkan mau di sini kasih paling lena kena kadang kadang 10 sabutala di itu ada ketempatan sikit hasilnya masa ini dari makon naro degagat temma deci kupung Allah Ta'ala melorang medici Allahumma la salla illa ma jatuh salam wa anta tajawuz zazitas digaga-gaga mawata kupung Allah Ta'ala melorang magampang ditugaga magampang kupung Allah Ta'ala melorang magampang makanya insyaAllah untuk mulai ular ramalangi sekanja-kanjana tapakan jagi peringat tilaudongi iripong Allah Ta'ala na pada piriki uramarang niringi di cinna ular ramalang letuk pacak carantung letuk. Adapun masalah zikir yang paling tinggi walaupun sebenarnya tidak bisa dibeda-bedakan itu adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
lahul mulku wa hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Sininna nabi-nabi mangilau ipong tapak buruk wiri kada iyo dingin na sabari na to di makanja pitanaku law kini termasuk mabilu ia tutu di pangulun. Kedua, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Makanya amal apa di mega pas selama ingatu teko serimundri kumakanja di sempajana nomor sidi amalakna untuk sampai pak pedale na kulino berarti tauman dan nomor telu sikirina untuk si mata maringaran lori Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sina masuk adapun bagi kalinya kereba makaraya komisi kita ye tungka purki mas sampajangisa tuli mas sampajang witri kita lendrakan nak pernah tersadai. Ya tu witri apa? Termasuk patutu sempajang. Itu sebenarnya. Jadi dia negara sempajang tahun yang mungkin itu. Meki mas sempajang tengah banding lah. Walaupun angkat palalu maka dia namanya tu mawitri mungkin lesak dengan syarat ia kumas sempajang tengah banding matu ada nak tahu witri. Jadi tatutui napa tahu kapi. Makanya padahal sempaja sunnah ia paling matandrewe afdalna napakan ketuang Allah Ta'ala oki sempaja tangan. Makanya sini maksudnya kira engkau mau ke janda atau duda atau anak darah Pak Burki Pak buka perkesan boleh disempajang tengah bandi. Ular ramalan matu mengulai syaklah masih nampi sunata. Oke puasa pacapuran asam pajatan bandi kur tarawih pacapuran dia negara tarawih mundina otoki masam pajatan bandi tilawi ia rawat dinge lagai sarata jadi dia pasangat ta tilawi kula langatita pak dia jadi palasu bicara gini kendrai sujuk pacapuran nabi tiri sampajah tanah bani ri ramalat pacapuran. Nomor 2 oki sujuk pacapuran witri pacapuran di nagaga tarawih ukuniro tapah kada tungat takatai aga sarata aga doci nada dengan syarat dinawat dinalapakan lillah ku bicara di melo tapaki ku dilalat tentang ku itu mondo asipat ingkakane si bawa Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sila masuk kira ya ko ya pendapatku si bawa pendapatna sahabat-sahabat ulama-ulama lebih kesingi ku purapi mas sampajat tengah benih inapa mas sampajat witri. Yang kedua mencaji barakalok putu bolata kutun riwi mas sampajawitin kindro hik mas sampajawitin aku kubalata ukuni masigi mas sampajawitin kecuali tarawih di namariga. Makanya itu Pak pesangan iya ini meloi moto mas sampajat tengah bernimatu aja nonon rumah di tarawih itu pesangan tukar. Yang kedua masyarakat nangnya makanya waktu itu Pak dia mungkin dapat waktu tahu pertanyaan apa taruh tepat itu masyarakat nangnya 500 nis masih lebih menurut tama anak kabupaten napan tu runtuh tahu mas sampajawitri talundrakan kubure mas sampajawisa tapi tajamamui nasawah dia nawak dinapalatukin tahu nakudi gaga riwayat dia tu gaga di pasar semalam maka aja lah pakai berenang sempajak kepada para nabi tak oh kok bani sahabat itu pahal pakai beret itu coba cari iya pakai beren Abu Bakar apa itu Abu Bakar jiwa dukuna kita Allahu Akbar maka dia sifat keres maka dia Umar bilang mana Maria silat dah kakak berko bukanlah kada
Ya tahu lo kok lari motu no matu dia masak dia nggak motu matu. Kalau dia mengatakan diri memang kita waspada sunnah, nah karena no motu matu. Lagi tahu buat no tongan. Umar bin Khattab ia kota kabar Allahu Akbar. Oh kau memang tujuh nih. Jadi rola letero. Mana kau mana kau letero sedih munronnya. Utsman bin Affan Allahu Akbar. Maka dia wakui. Ya wana pusina. Kada Umar majin ke mutar di mang kita kabar menana. Ite je lupa kuat tanah kumurna ya sih tapi tak cuno le yawa. Dia salah tuh. Ya kali bin Abi Thalib Allah. Oki munrohi. Jadi pesak dia tapi na munroh. Magai malolo mau piniraj. Jadi kalau kita namakan teruntuk mana tuh? Ya kutul le malai saranyili maka maje nang katau takbir mah. Ko memang kalau dia jadi tiba ko bawa man ko pure takbir he. Digaga wadi pesalah. Ya, selama digaga jujur salah ilaran yang penting ia merasa salah. Tahu dia takbir itu masa saja. Sini nama sebutkan. Salatu li zikri. Salatu li zikri. Ia sampajangi peringatan. Nadu paiki pakutana. Pikui batewi meringaran kutuma sampajan. Ia tu pemakaraki ingeran basi nurul yakin tapi satu gimana rana uku tindak irgeran tapi pemakaraki ingeran pun Allah Ta'ala pikwi syaratan minum ingeran pun Allah Ta'ala ustaz maka wa aqimus salam tali zikri betul yang disampaikannya si biji tahu pandrita tahu mata saya Siki were karena nabita ternyata ilulungi alat tukan nataka bere laisa kamislihi syai'a ya kumulani mingeran de gaga para paranna ilalanna patugan kang itaka bere yang biasa takabir itu antu rima karana hadis kursi ya nigi tam majapi pola latara najapi to ni alina ini kita uli na japi pang le na dito na japi pang Allah Ta'ala yan na tahu mapahat to ato sila na masarangin ya jadi tapaan ito laisa kamislihi syai'an ukiro monro tapana takandiri hindi nagaga pada padanna makanya ya kumelo kiruntuk si pahusuil sempajang berjamaah kita apa iya tuh suwe siladak ikumiki maguriwi agak bicarana toli ipoga imat taru naliseri pengala Ta'ala ya rumusan itu mana apa iya sepedang itu pak sampai itu malah bisa pajak dari jamaah 20 itu derajat iya kumas sempajang aleli iku bolata pak iya tuh sempajangnya madari atama-tama kualidita coba gak agak je Jepang tak main pengimpan deh impan ya coba gari di makure ya kupure menre gabana bapakna ya menre toni wasile na pengimpange noko ki bolata masampanya makare kemakna ang kami bawa soro asirar na juta orang kan itu coba gari masampanya jadi di kumulata Allah coba nama tu dimakir pak pedalik tapi ya kalau ke masih ke momen nawa mako kiro napaleku tu pengalah Ta'ala lalu riak keciuran lima iya pe 27 derajat aja atas apa ya teman-temannya sisan napura isilia nyukolakena kuretari malira malakena pada 7 juta boleh dia masuron yang ulama kalengi benenan kadaan kadale mo mana si 100 juta kindur taruh sisa aja lagi makutan ani
Asam Allahu Akbar. Mau buku kak ulang aku bertolak. Tama cik, tama. Tapi aku masa penjaga jamaah najami pun Allah Subhanahu wa taala. Siapa sebagai terakhir paringaran ki sebab membela duit pingkaling mencicing ia tu agama apa tanya tu dicirrealita tanya itu siaga nabi parissa ia manar nak pibalin ipung sampajaku ga nasabari tamilo marpe kuya kare pung Allah taala memang tapi masam pajak mana mo tahu sakak ko balik ko nakala maka mo igataw masak haji ko pasatkan magani kan na tahu pasaw-saw nyawa mga sabak patulay begitu mongkot na magumor liyayandirlahu bitaraglu waidan khairul laka min dunya wa ma fiha ci dimu tallaw tuju pasabaran lapak-lapak dinata pengajian tah peri-peri karena dicipta masa rolak bini naya lolulisa ia nuriasa macam apa dicing macam tu pokok dicing sina masa mencari mungkin ia nak kapan ada sebenarnya perlu ini tanah pura napa merapai Allah Subhanahu wa taala dan karena insyaallah pada maternang atutu begitu kesimpulannya ya pomero ki tujuh mata itu makan jai mata kematingan na loni masih gitu dah nyili ke mana dikutu buat isan na sampajanya nomor sidi paringerang nomor 2 kedo ya atau sipa nomor 3 ada manici pa digaga mawata kupong Allah Ta'ala mirurut magampang dito gaga magampang kupong Allah Ta'ala mirurang mawata makanya dia na marigaga tatto si dia tatung iya sadia buki masih nyawata tapi dia kuku kupong Allah Ta'ala makatani masa sangre to gatongan amo maperi ki nampi ki lasa amo dupa pacuba insyaallah wal akibatu lil muttaqin nacapul ki dece wa antum launa in kuntum mu'minin mataraka pengalatan sirun liga kana senang sebab tepat nania tahu rio nania rengu lauri Allah subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik lagi dan suranya mau dimakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.